Bay деген nerse, soda деген nerse ne? Mubadalatul mal bil mal. Mubadalatul mal bil mal degeni bir mülktü ikinci mülkü almaştırı. Bir nerseni, buyumdu ikinci nersege almaştırı. Mına uşunu bay dep aytılат lugatan. Lugatda, sözlükte uşunu bay deydi. Bir buyumdu ikinci buyumga almaştırdın, uşul soda. Misalı mınavu nerseni men o kitapka almaştırdım. Burası telefon, bu ne? Өлköдөн buyum. Men bunu verdim, bunu tigi aldı. Uşul soda. Mubadalatul mal bil mal deydi. Şariatta oşol jerde bir tarazi деген нерсени кошуп койгон ыраазычылыгы менен дейт. Ыраазычылыгы менен алмаштыруу деп айтылат. Эгер ыраазы болбосо, ал сода болбойт. Ыраазычылык жолу менен алмаштырган болсо, бул сода болот дейт. Демек, лугатта мубадалатул мал бил мал менекен бул бай деп айтылынат, сода деп айтылынат.